Maaf. Tuh, cari jambu nih, Pak Saep. Mantap lah. Coba dulu tuh, coba dulu. Cok, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Peskeun. Maknya sebenarnya. Amis, amis. Tah. Betis baraya nih. Anak. Oh, beli keresepannya. Bodas barada gua tuh. Barada gua namanya. Mahal gitu mah. Hasil panen jamunya tuh beureum teh nya tuh. Mantap gitu persahabatan. Kita gaskeun bisnis sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Kampung Warung Danas nih, mau metis bareng, metis jambu merah. Tuh. Tuh. Gila. Gila baraya. Kalau pasanya. Oh iya mah. Nah, naik itu. Ulah emang ya. Iya ya. Ya omongan sama dia teh. OTW ke saung baraya. Saungna mantap pokoknya mah. Iya mah. Saung naon Mang namina Mang? Saung salira. Oh, saung salira ini baraya. Jadi bahasa Sunda teh salira teh anjeun. Oh, Saung anjeun. terus anjeun baraya cenah. Oh, Saung tuh. oh saung. OTW Cewek mah. tuh. Ini saungnya baraya. Ya, gaskeun pokoknya malah. Orang metis bareng. Metis jambu merah di daerah Warung Danas, Kabupaten Cianjur. Mantap ya suasana sore hari metis. Oke baraya, udah nyampe lokasi nih, daerah Warung Danas. Kita metis bareng nih sama Pak Saep. Tuh. Oh. Kita buat bumbu petisnya dulu. Tuh, mantap baraya. Ini ada cabai. Nih. Oh. Racik bumbunya dulu. Mantap Diulek ke baraya. ulek-ulek dulu. Diulek lah baraya tuh. Jadi kalau ngerujak jamu mah tidak metis ieu jamu tuh lah. Ngomong we lah. Nah, jadi cair nanti pakai iya, nah iya tuh. Mantap. Mantap tuh.
Mantap para sahabat. Si Mumuh mah deh. Oh bubut jadi duit tuh aduh. Kan kemarin lobby Alhamdulillah mang. Mang, cek. sok deh Masuk mang. segar. Betis deh lah. Terus mang. Baraya. Mak nyos kono. Wow. Mantap tuh, Pak. Mantap. Wah, tenang. Wah. Wah. Oke para sahabat, rujaknya udah jadi mantap. tuh sama jamu merah tuh. Ayo kita cobain petisnya. Baca doa sebelum kita makan, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tuh, coba dulu jamunya. Baru Lanjut diambil. makan baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan petis. Mang, Beh. ya bro. Mungun. Mantap Oke. baraya. Lada pisan, Jamu naon itu mang? jamu air. Si madu. Jamu air si madu. Teh, di kantongan teh. Jamu mahal. Mahal tuh mah, bodas mah. Menjaga ese iya. Mun dari kandungannya kulalai. Enggak eta mah. Tebet deh mau bimot mah. Oh. Ari jamu setahun sekali mang. Hah? Bulannya. Lima minum jamu mah. Minum. Mantap baraya ini mah. Petis jamu air. Khas warung Danas nih.
Mantap. Enak nyoa. Aduh. Maknya sebalaya. Kelala Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo. Mantap pokoknya mah. Mantap Pak sahabat. Lada, amis, aya lah. Aya. Mau lanjutkan? Udahlah. Oke para sahabat. Metisnya dicupan sih kan dulu. Panas. Aduh lada ya. Pokoknya malah Mantap pokoknya ya. mantap lah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun lah. Gaskeun lah. OTW pulang berea. Gaskeun.